kumara parti kan ka pa haidun bangsi ilituma kay ilituma dhorom ilituma rong ilituma song pan kunon ilituma hemtuna pan kolop si kemimu chorjima pu bidi ke thana bola di lasila solong bangke ilitum kaita chithanai apong tina kilik ta ilitum kachithana bangkom che lam arju jedet tilitum ke arju dedet an mohala kisai bangke poisa for bang pilolon desa polage an open pini bang nang belum desa polage lagu penlok si ilitum non silent ke bad bare lo pente itu makar benglong lapuson dinghan nang mandar lo lasi pinong ve ilitum kachithan kachimun nanggi ang denga bangke kumada party pan itum ka pahai dun si itum panang ke jate jima komuni liwit tipuso itum pan nangke jaya bang pan itu men tek mucot rimucot an penang sini mucot hai pani terong tunde pulo lage itum sar lengke de teng wai ani pani ter set chok chilo lage di itum si ter nai mati lasi ongdung adem kaprek lang dam lom thadi no road no vote pupu no road no vote bangga benar tar set rong long hai mane towar wande tha anle party lama thanon pun nono bangke tumki ulta mati ha party donang ande towar long le dei ta ulta phak mati tumki di non sonda saksi rong long ta itum lasi kithani bangke demokrasi kola medi rat ajakong itum ka chini ne jok lo arleng ke thekang wai ga laksa kuri gali itum se kang wai chodar lenge thesi phani ther set bote lage kham sire lo mati mako son lo itum arleng thiman po itum hana pe ther phale itum arleng kang wai arleng thekang wai gali mati lasi non itum bangke pulo kipuni ke no road no vote pulo nang pinan dem hala kapreka dimorong posta to warlong le derji itum thagale chiklang dun sinang pus hala so ve si itum namrong non dat itum arting kunon kapreka rong posta di uruno doilong le derji athagan chiklang duni pulam si dorong lo uruno doi nang pinoi anlote vote nang pipo party nang dun po pusigani yeni hok lam ipanang chuther irong mati la hayalam pena bangke non ke itu ma bangke hala akapreka ke mang bang itu ma thadam desi hala ipana ke ther uruno doi pensi itu makai yang ipo puan anggi mati nangi bupu he urun doi avete thungthi klipon anggi mati nangi bibi itu ma fansi di lasi non la hayalam chithana detail salam de lasi non kopi polo rong rubalong BJP atu malong kaita tachipo ogdon ong pik de kopi polo polo tante jasemet ki akinang ke ther pomoni le polo mati lahar leng ke thekang wa het singrong pharban kang na het singrong phar ke hai phan MEC ke toidun ke arting so phan urun doi men penang theri long pola gale toidun li mati tu tuara men pen itu manang theri long po phan itu to gali itu mo phan kopi ni awar sai ke menang pitheji mene fancy tumta rong tuming wailo di non kachiplang ko pilo public meeting o selang le ganing je ke hai singrong phar ke je opposition party atu man ke uruno doi long le lo uruno doi nang people lo punili ke therak ora lo hok nang ningkan kre ho BJP nang ruling that peace and development puhang ser lang set si uruno doi amen penang cho ther i hai lang pulutang te ni chok lo la go ruling government ke nili ton ruling government e thelong le pin lang di uruno doi amen pensi election pathu chot pulatang teko ana norma politik samati laga di manghuda meme lasin nilipu atitilo patihek na nis lasin nilipu atitilo ko nat uruno doi aron along si BJP nang dun de pulatang te uruno doi long le pulang likining jedam haima lasin ang paklang tabu pini heta press conference on itu lam paklar lo solam lasin non rong tumpan jasemet ke la solam uruno doi men penamati ini tumpan talapu nal tumlong malong le kilong le group ma mai long group ha long lo bo nang tumta thak BJP chiklang dun lo bo ini ke chiklang si long lo bo ha di long lebo long le la break la hai setame uruno doi ke la ke isia scheme bang DBT scheme de ruling government bang kuman apa party ma carian ke bang scheme ke wan wek po
an scheme ke wana long ke kuman mat lo kilong nang ji ko rondo dei la se la so ron la ke ni li le to mo bang ve ko tok mo mong ga li lo le la so pot ke di yo dak thek lo ina ko orono doi eligibility criteria dei orono doi eligibility criteria la so a lo ke ni li ke andam ke asam.gov.in ko asam.gov.in ko link long pen sini li ke andam lo ke mana rong tum pan ki therong ong lo non ke la pen ta ni tum dam thani tum te la lam ga ta than nang war lo la ke lam so mati hon do lam ma ji rom rong pa huri yo pa hang yo ke la ke tum mamuli lam la ke ta rong tum lan pen ta phiri se itu mi special si long lam ju me ta ka chi than long ma nang phiri du se se ta la ekdom bang lam chu be ga ni tum long bang tum di du pi pi ki dun dun yo la si la hai lam ju thaning tum te ta chi than nang ko orang tum ma pari nang ko lam ke lalu la si na chi long par pulo BJP nang dunde mante BJP tu ma ke ningi lablo solam ke VLCC penching lo khat tu ram rong han ke hayan ta ningi lablo ration card nang thana me nang ke bang ningi lablo BJP nang dunde te pula sida dak thidam long yo oruno doi eligibility criteria who is usually eligible mane mat lo kilong nang ji kumat lo la urun doi kilong nang ji ke ladak phodu lason pho aki jong adimana teng penjong si ilitu malong dolo lo tangte lake urun doi long dei number 1 langdam lonang permanent resident of Assam living within an area covered by the scheme mane Assam atlo raso scheme ke Assam state ke mati ho urun doi ka kapre no state kali la se raso scheme ka pangdak ahawaran Assam angkang kidoan pana bangke lake pipo artinya sorta itu ka Assam arlo sido ke mati Assam arlo do ko si lake itu longko number 1 lake choklo itu long Aadhaar card dulu pan card dulu voter ID long address proof dulu jen itu ka Assam sor lake choklo household belongs to an economically weaker section as per notified income limits along kedi isi hem tu nalong lak ni pen aber ningkan wang komai landak ni pen athak la so hem tun ke komai ne putu ma phan lo ke la so scheme ke non puronang ni kruhem ni hem long bang January pen ha December an ke la chikluon krinia income ke lak ni pen ka ta cross ke pulo ta te nili la so ha urundoi phan ke nili apply dun mele de la lo nomor ke tho mange priority households with widows unmarried women or differently abled members daglon ke arasu sabimar tungna group atrak ke pon di lalon ke ladak lo ini tu macam ni dam ni bang ke priority to households with widows NMP kaci pangri re ani marli itu women sapi mar tu ma differently abled members ma yakin ketiko make we tang ho nu kang thong pang pe ma differently abled hal so na tu man si la ke kapanong vek priority to households tu mane hem tu na long a beneficiary ke sapi mat nai lalo lake kithom mage dei number 3 bangke no regular high income government job in the family mane government job ave that income thek that income kom he kai kia ni wang ki chu phantai tum kaita jenetene ka solaina to hedi lasona phan last bangke other conditions specified in the latest government of Assam notification jong si Assam pen kupine ka pangdak dolang pulatan hala so tengpen chok ma chok tema hala so tengpen la list podolo anili theglong le la so dimlong bang hedi ho who is usually eligible ko mang ke hedi beneficiary must be prime membership of BJP poda la behu nili theglong le non lo BJP si rong phar to mane yera ra the la da ke BJP nang do nei BJP long mas jo ning ji nei bharat mata ki jai hang waret nei ta ho hala so BJP maflar er hek hai hala chi I nei to hala phutu lang no chi kup ni bu ke da no bu pe nang ki pu ke la son tho dolo pulo tang te on roi ke long la so ating ilitum ke claim si official si penta DC official on pen form pak for andelo dei pak for andelo hala official si long ki do tum ke meeting si dendelo hala ni marli tum ke ala le tum hangi tum si ke claim pilo BJP meeting no ta dun de mas ni ta claim dun de ki long ke BJP sari matman home ma
suri sirkep ke bani yang tab lab lo itum ke la ron ting pen klem lo ron ting pen tum dam lo long lab lo tang te non la kadu ka bia lam lang tum lang lesi rong tu man la anak kindu yo nang pincong je BJP yon je pulotnya orono doi nang pipe puke rada tum lu pik pik lang usina pincong ili tumat lasi non itum bacin ini bangke lahai lampen ili tum cipiri iset nang dulu